Pamirsa upacara melaspas, pinaka upacara penyucian mewah pembersihan skala sane kemargiang umat Hindu ring Bali, yening wenten wangunan anyar utawi sanewusan kebecikang. Ritat kalau umat Hindu ning wangun-wangunan anyar utawi mencekang wangunan patut ngemargiang upacara melaspas. Melaspas pinaka upacara penyucian mewah pembersihan skala sani kemargiang umat Hindu ring Bali yening wenten wangunan anyar utawi sane wawusan kebecikang. Anuten semertinnya nih, wangunan inucap mangdani meskian kokoh turmaning layak huni, upacara inucap talar kebawas pengurip-urip, antuk ngicinin jiwa ring wangunan, mangdani sida imbang ring kewetenan trihi tekarane. Edan upacara melaspas kekawiten antuk ngemargiang pecaruan, masang raja, utawi ulap-ulap pinaka penolak bale, radas kepuput antuk pengrestitian sinarengan utawi ngayaban Banten. Upacara inucap medue tingkatan anutin sekesidan umat inggih punika niste, madil, miwah utama. Dresta melasti dados pemikeling ring kawentanan paumaan sani kewangun inucap medasar antuk jiwa terumaning harmonisasi. Ari Wiratmaja, Bali TV.